ایروژی همه بحثا سرکفتنا کچک کرد بکن ویان رشیده کچک جعفرینه لألمانیا دمینه کوچبری آلمانیا بویه یعنی کوچبری چوی آلمانیا لی نها خودی ماستره که دبشت زانستین زمانان دا به 6 زمانات زانش خورا حساب بکن کردی، عربی، فرانسی، انگلیزی، آلمانی و ترکی ده همان دمه ده موزیک جانه لکمان و گیتاره جی ده ویان جه گند ترمیشاه گنده کی عفرینه تمنی ویجی 24 سالن ویان رشید در چویا زانستین زمانان جه آلمانیا جه باجار ماینس لگلمنه ویان تبخیراتی؟ بس خوش مامستا ایوار باش سپاسیتا و قنال رودادکم ویان تزانی هر کسی که یعنی کسی که سرکفتی الکدره ببینن پید کردن دبیجن بکن میوان خو گرینگی بدن سرکفتنا کوچی بویا ویان تکنگی چوی آلمانیا چه ساله؟ سال 2014 هاتم آلمانیا نو چوی آلمانیا یعنی؟ زیادتری 10 ساله زیادتر نزیده نه یعنی گورا کو من دیت تم ماستر چی کرید زانستین زمانه داد 6 زمانات زانی بله از هنا ماستر دخینم انت خلاص من سال سلاف قدام سالك متنمو تفان زمانان چاو فیر بوی ویان بزماني كردي وكي حر كردكي مزن بوم زماني عربي جي بو دبستاني باش ديال هاتم ألمانيا من سفيري زماني ألماني بوم باش فيري زماني إنجليزي وزماني تركي منو كده شخار المالي سفيري بوم راستي و بري از زاني جهد سبيكم سفيري زماني فرنسي جي بوم و نها از شش زمانات زاني زمان هری راحت نرم دناوا وان 6 زمانه ده چه زمانه؟ پرسک تیتک گرنگه جبرکو زمانه تف شیرین البرد لمن كردية لزمانه از قارم تدا برحتية بشتغلم ألمانية جبركو از فيري زماني خدايك نبي وكي قال كرد لي از نها فيري زماني كردي دبم لجام ماموستا کلش و از بخوازم کردیه خوابات بکن ماموستا کلش ماموستا کی هجای براستی گله کی خودوستینه و گله کسان فیری نویساندن و خواندن کردی دیگه مثلا جبو بیانیه کی مثلا جبو آلمانه کی ویان فیربونا کردی راحته از بم اره جبركو قالك تشتن زمان كردي وألماني دا وك هفهنا وك ليكرا بوني يعني بر قالك تشت يعني أنا وقت زحمة بجبر ألمانكي في زمان كردي لكن تشكي قلتن اتدا يعني يا هنا لخنزوه قالك نزحمة به وبمرة بخاطر تشتك نزحمته راسته مروف بخاطر تشتك نزحمته فلا هبونه هابن آلمان دبیجن و کردی جی هبونه يعني راستی قالك قلتنين هف باش دنا برا زمان کردی و زمان آلمانی انگلیزی فرانسی داجی هنا تدر چوی ویان تدخوازی چه کاری بکی؟ از نهاد خازم ماستری خب بقدینم پشوی از خازم دکترات شکم جبرکو از بینم که کردن ما قلق دوی مجالی تندانا و از حزكم لزاني جهة وقت مثلا ما تشتكي مثلا تشتكي ما تخاصن ام يازميشكم نستمي الفرق دا يازميشكم من بحثة بكالوريوس من السر ايزي دي قدانت يعني من ريسانت و جبر ولو حرتشتك بكرديته وتجردون جمرة قالك جرنجو استخازم سرگند زانبم و کسی دلجی سرگند زانبه گلک باشه ویانت حوالی مجموعات بیشتر تلکیلکا خواندن خوال موزیک جدیدی لکمان جدیدی الگیتار جدیدی باش جدیدی آماتور
ولا كمان جماج مدى سبيكر اللي ايدن نا جيتار بشبه الجيتار اللي نافي انستروماني وكوليليا قال لك خل كانت نابين الانستروماني كله كمان بري في بده صالة مدى سبيكر باشن لكن يبردان بكرة لأنك إنها بي تقريبا صاني فيكي از الجامعة مستا ريزان مراد از درسن كمان دبم هوجي دبستان جنده الموسيقى لألمانيا هي ودمك نزيك دا كليبات ما دويتو واري قروار كرن. اها كليبات دويتا تهات بلاف برمان كرن سمرو. جمرة بشينا امي. اكي واري قروار. اها امي بلاف كرن بكرديان بچ زمانية؟ بكردي. بكردي. فيان مثلا كاتشك جدا 2014 دا تشويه ألمانيا تا حتى كو جهان في آسته 6 زمانا بزانه بي خوندکارا ماستره بی زانستین زمانان دا زحمتی چه بون ویان زحمتی این پیشیت چه بون زحمتي قلق بوم براسي جبرك أمنال وليتنا جبري جيا قلق مروفن رنجي فرهابين وأز يعني قوري من مروفك تشتكي بخازبه كان بيجي نعري زحمت بي نقول بي ل جمارات شكل سرخورات به وقت هدفك مرة هذا مرة كان بيجي وتسكي نزحمت جيانة دتنا راست مروف دكاره حمو درفتو إمكانجي لأوروبا هناك ومروف بكاره بسر كذا يعني ده حمو كاري ده فيان تشش زمان زاني تتخاذي زمان حفتان فير ببي چه زمان به قالك زمان هنا براسي أزدخازم فيري زماني إسباني بم يانجي فيري زماني روسي باقي صيني لصيني قال بتك زحمته قالك زمان هنا أزدخازم فيري بم يعني أزنا خازم جمشش زمانه بس كلام براسي برافو اشترك قالك إسباس كيف خوش بم هر سركفتي بي فيان رشيد كوشش زمانان زانه وخندكارا ماسترت زانستين زمانه ده جا ألمانيا باجار ماينز زور سپاس.